Abana b'Imana nimugire amahoro. Dore amasomo yo kuwa mbere wa Pasika tariki 13 Mata 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 2, murongo wa 14 no 22 kugeza kwa 32. Zaburi ni ya 16. Ivanjili yanditswe na Matayo, umutwe wa 28, murongo wa 8 kugeza kwa 15. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Abagore bamaze kumva amagambo y'umumarayika bava kumva bafite ubwoba buvanze n'ibyishimo byinshi, bihutira kubwira abigishwa be iyo nkuru. Nibwo Yezu ahuye nabo ati, nimugire amahoro. Baramwegera bahobera ibirenge bye bamupfukamye imbere. Nuko Yezu arababwira ati, mwitinya, ahubwo nimugende mubwire abavandimwe banjye bajye mu Galileya, niho nzababonera. Abagore bakiri mu nzira, bamwe mu bazamu bazamurwa kumenyesha abatware n'abahereza bitambo ibyari byabaye byose. Nibwo bateraniye hamwe n'abakuru b'umuryango, nuko bajya inama, baha abo basirikare amafaranga menshi, babihanangiriza bati, muvuge ko abigishwa be baje nijoro bakiba umurambo we musinziriye. Umutware w'igihugu nabyumva tuzamugusha neza, maze tubarinde impagarara. Bamaze gushyikira amafaranga bagenza uko babibwirijwe. Nuko iyo nkuru yogera mu Bayahudi kugeza na n'ubu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, indamukanyo ya Yezu wazutse muri iyi minsi ati, nimugire amahoro. Mukomeza ibyishimo bya Pasika, kwishimira intsinzi ya Kristu. Kuri uwa mbere wa Pasika, amasomo aradufasha kuzirikana ku bemezi n'abahakanyi b'izuka rya Kristu. Ingingo ya mbere, abemezi b'izuka rya Kristu. Mu bimenyetso bibiri simusiga byemeza neza ko Yezu yazutse, nuko basanze imva irimo ubusa n'amabonekerwa. Ko Yezu wazutse yagiye abonekera be abaha ubutumwa bwo kumuhamya. Mu isomo rya mbere Petero twabonye nk'umunyabwoba mu rupfu rwa Yezu, ubwoba bugatuma mwihakana gatatu kose. Noneho turamubona Nyagasani yamumaze ubwoba, akavuga ashize amanga we na ba 11 bahamiriza rubanda iby'izuka rya Kristu ko ari ukuri. Ati, Yezu mwishe, Imana yamuzuye imubohora ku ngoyi y'urupfu. Twese turi abagabo babyo. Usibye intumwa, abandi bemezi bizuka turabona mu Ivanjili y'uyu munsi ni abagore bari bazindukiye kumva, bagahahurira n'umumarayika ababwira ko Yezu yazutse, bikabatera ubwoba n'ibyishimo. None Yezu ubwe arababonekeye, abamaze n'ubwoba ati, mwitinya. Iki kimenyetso cyo gupfukamira Yezu abagore bakoze ni ikimenyetso cyiza kiranga umuntu wese ugize tombora akabona Yezu, akabona akanya ko gusenga, guhura n'Imana. Ujye upfukama muvandimwe, uramye Yezu wiyoroshye, maze Yezu akuzwe muri wowe. Upfukama imbere y'Imana nibwo wakira neza ubutumwa. Mu isengesho niho Yezu agutuma ku bandi, ku banyantege nke, ku mbabare, ku bashonji, ku bafite ibibazo, ku baguye. Ni koko umuntu udaca bugufi hari amakuru menshi atamenya. Yezu wazutse mu mutima wiyoroshya, nkubone kandi nkwereka abandi. Ingingo ya kabiri, abahakanyi b'izuka rya Kristu. Izuka rya Yezu ryabaye igisubizo kuri bamwe, riba ikibazo ku bandi. Izuka rya Yezu ryaciye ikuba mu bategetsi, abatware bahereza bitambo n'abakuru b'umuryango mu birego baregaga Yezu ngo yavuze ko azasenya ingoro y'Imana akongera kubaka mu minsi 3 n'ibindi byinshi bibi bamuregaga. Yezu amaze gupfa bashyizeho uburinzi bukomeye, imva ye barayidanangira ngo maze bazarebe ko azazuka nk'uko yari yarabivuze. Yezu rero yaje kuzuka, izo ngoyi zari zimudadiye arazica, arabahinyuza. None bawuze aho bakwirwa n'ikimwaro cyinshi. Bagiye gushaka gusiribanga ibimenyetso, baterana bajya inama, baha abasirikare bari barinze imva amafaranga menshi ngo bazavuge ko abigishwa be baje nijoro bakiba umurambo we basinziriye. Nuko ikinyoma gikwira hose. Mbega ikinyoma! Ariko amaherezo y'ikinyoma kiratsindwa, ukuri guca mu ziko ntigushye. Ariko se nubwo basiribanga bazasiba iyo mva irimo ubusa? Ko Yezu ari kubonekera be bagahinduka, nabyo bazabisiba? Mubyeyi, ni nko gucana ugahisha umwotsi. Ni nka mubyeyi gito mu gihe cy'inzara ubona ibiryo ari bikeya, agacunga abana batari mu rugo, agateka akarya wenyine, yarangiza akamena amazi mu muriro ngo ntibaze kubimenya. Gusa umwana inzara yarumye, yaje agashaka ibiryo ahitira muri ryavu akamenya amakuru. Bavandimwe, muri iyi minsi ya Pasika twongere twibaze aho twahakanye izuka ku buryo butandukanye, aho nta muntu nahimbahimbiye ibinyoma, bakamufata bakamufunga ndetse bakamukatira. Kandi mbeshya, nta muntu nacuriye umugambi mubisha ngatanga ruswa ngo atsindwe, ngasisibiranya ibimenyetso nka wundi wimura imbago nijoro arengera imirima y'abandi. Nta muntu nabeshye muri iyi minsi ngahamya ibinyoma kandi bakabyemera bitewe n'icyubahiro mfite, nuko ari nge mukuru, nuko ari nge ufite ijambo n'amafaranga menshi.
akayamvugo ngo ufite urufaranga avuga urufaransa, ngakandagira abandi kubera ububasha n'ubushobozi mfite. Ubwo buryo bwose bwo kutavugisha ukuri ni uguhakana Yezu wazutse, ni ukubeshyera Yezu, ni uguhakana izuka rya Yezu. Yezu wazutse mpa gukoresha ukuri hose, ndeke kubeshya no gusebanya. Nyongerera ukwemera, mpe buri gihe gukubona, nkwemere kandi nkwereke n'abandi. Shimwa Yezu wazutse. Padiri Masumbuko Ladislas, Diyoseze ya Cyangugu.